clear tu te chibai ule Indian Defence Ministry website atangin document abo NDTV in August niruk tlaidar nga a atar landanin Ministry of Defence website a document pakhat chu about tlat maya tu te thil ti nge ti hriatala nilo Indian Defence Ministry website a hian document ramdang manchang kai thei tur da anilem lova Ministry chungchang information ani deuh ber mai Defence thuruk engma da ani ngai lova tuntuma document bo hi chutianga thil poi tham atling lo tur na in tu te ti nge engtin nge an pai bo thei ti chu zo na om thei alo ni ta China lam thil ti ani thei angem I han soizau deuh teng u Indian Defence Ministry chuan tun hnaya China le India inkara thil thleng chungchang chipchiar takaziakin mitin mu thei turin website a ada a chu document a chuan China sipai te chu India rama anron lut ngei ti chiang takaziakani sangni le somni me ninga khan line of actual control LAC bul hnai chu China sipai ten anon ne ka Galwan Valley vela PLA te an chana sa hle a India ram chung kungrang nala Gokra le Pangong Chol Lake vela me ni som pasari ni som pariat khan PLA te anon lu thin thu document hian atar lang ani chu mai ba ka boina lo chhuwa hlim atanga in biak na nei chho dan te po chipchiar takazia ani boka Eastern Ladakh le ache vel ramri te chu uluk zo ka ve na ngai thu te po tarlan ani bok Okas niruk jing khan website ami document chu abova a link ka tanga mu theina om talo Defence Ministry thu puang tu chuan China in India ram anek dan report chu a mu to lo thu asoya tu te thil ti nge ti ero chiang takin an la puang thei ri lo China sipai hovin India ram an lu thin thu hi he document a chau hian tarlan ani a zun ni som panga nia India sipai somni lain nunna an chan nu po khan India sarkar chuan kan rama him alati rengani engwanga document hi bo thei nge ni Chinese hackers ho thil ti ani thei mayangem nge ruling party BJP ho thil ti zo document hian China chungchang u chuak taka soina anei lem lofa PLA te India ram chunga an lu thin thu ero chiang takin atar lang ve thung he thil hi China sipai te ain India sarkar Modi naw te hovin anti ni te point angai ruat thei rum mai ome a chan chu sipai somni la yen nun na an chan to nuwa po pu Modi khan in chi khat po kan ram kan chan lo China sipai ten kan ram an rap lo ti in alo soi tang to ani Defence Ministry website ta document hian pu Modi thu soi chu aron da nil ta der mai si a BJP sarkar tan chuan mual phona na satak atling don ani tundin muna China sipai te chu an tol kir to thu kan threnge ya ma se mei thalai holvel khan PLA te chu India ram chunga an lo chetla fo ti chu achiang ta hle ani ti chuan Modi le a ho te chuan India ram a him thu an soi ta chiam khani a Defence Ministry document hian report dik tak ground reality a puang chuak ni nge na lang boxi a chutiang chu thil om dan ani tak sia chuan Chinese hacker ho ai ma in Modi ho te thil ti ani theina chance asang ta riau ani Chinese hackers ho te thil ti ni ta se he document da bo ringot hian omzia anei don lo hle a hetiang document aya poimo thil dang tam tak an khoi nual arin oma chutiang data ti chingpen mun danga engma om si lovani entirnan Ministry of Defence website ta te hian China flak alo intar ko mai thayani ale lama chuan China hacker te thil ti ani thei ve tho dana om boka hetiang hian chui don na nei pui ta mai la aruka MOD website hack an tum thin kha an hlo ting tangeya masi an du ang thil an mu tak si lova chuan China pu na anga ngai thei document hi an remove mai te po ani thei bok he document bo chungchanga hian
thil pahnih hanrin hlel ngal mai tur an oma chu BJP sarkar nge China hackers ho thil ti he ni thlir tu ten atu te thil ti zok nge ne in rin vele engpu ni se document poimo tak zonga ni ho lofa Ministry of Defence chuan print chua mai thein akol treu tura po ngaila thilpoi takero chu Modi naw te thil ti ani vai chuan India sarkar hian mipuite dot min fa ti ani don ani India sarkar hian China a hlau ru deuh ni te po in angai theiang chu tin soito ang khan hackers ho an ni chuan security thila India ram hi a him tok lo ti he thil hian hril bokanga malak na tur tam hle don ani chanchin thar kan ngai chang zelanga document bo chan hi kan la hrenge nge yang Sushant Singh Rajput le Riya Chakravarti inkar hi lo thlir le ta ila Sushant Singh hi sangkhat zakwa somret paruka Bihar state atanga lo piang ani a tlangwal ma ni in ring tok le khathiam fitngal inchi som zeta sang keji som sari pariat velarit TV serial lamatanga Bollywood lamakepen le ta ani a zun ni som pali sang ni le som ni jingdar som pakhat le minute som vela a chen na in Bandra Mumbai a room chunga in ok luma mu a han ni chuan India ram mi pui soizui hlo hle kha ni a thi dan chungchanga mi pui tam takhi an lung oi hlei thei lo ani ber mai heti lai hian thu thar chi sang alo om renga a hring tu pa po hianin a thi dan chungchanga lung oi lovin a thi atanga a thi dan chui tura anti Mumbai police te malak na po du khop lovin Sushant Singh pian na Bihar atangin FIR a the lut le ti te kan ria a afapa Sushant Singh thi dan chui chiang tur le a thian nu Riya Chakravarti ne na tanga a thi ma a asum an mandan kimchang taka soi chuak turin Bihar police ne na hian ngen na siamani he Sushant Singh pa in FIR a thelu bo zui tur hian Bihar police te hi Mumbai paninan kala ma se Mumbai police te hian Bihar police te hi antum le beisei angen an lo welcome lem lawa anga anjinga police officer po hi BMC lamatangin ni som pali chung quarantine turati ni in abana sil an chut sakti te hriat ani heng thil khenga wang hian Mumbai police le Bihar police te inkara po boruak du omlo taka chuak te pa ma se Bihar lamin an ngen na le mipui aw thoma wangen sarkar lai pui chuan Supreme Court kaltlangin case an chui tan to don ni in apuang ta ani heti lai hian Sushant Singh thian nu Riya Chakravarti po hian Sushant Singh pa ina sum chungchanga Riya Chakravarti thu zo chiang tura ati na Bihar state a thlen chu Mumbai lama transfer tura adu thu alo tar lang ve boka Sushant Singh thi dan chungchang hi achung tele ama tantu a funds te chuan thu dik tar lan ngei ni ro se ti andu thu an tar lang ani